Kinga 25 tugenda kubera kacheka mukini hero antera HUUTA OBUNUZI yamani muje tunyumirwe nga 25 tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani kwazalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka 27 anti TV West Radio West we are there a final representing kacheka stadium ntuse Showtime. Tuzaka bane bihembo wiguga. Oteberwa no kugashura za rushaju. Reka tanga bisebe hama. Vesto murunzi twakutanjera osibire kurunzi eshaha nibirize neshaha eyamakuru gitagacencwire rizoba ryabizoba ryo rwa kabiri ebiro mushanju ebyo kwezo kwa mushanju umwaka ogw'2026 makuru agacencwire tujaga kuseho okuruga haka shows bomba Elias Rutugusa hamwe na mutayi wanje Sande Brian nitutura kuseho agutwakurundane recireci konka tagaga kuretira ombwijire katubanze tukoreke kurebije bwebembire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna guli umite Omugacencwire kireki abajubi hamwaro gwa mahyoro nubaryana ahabo kugita amato amacyana makuru muri kitagwenda ati tutangara n'iki kutugita abantu bayereko mwete ahakaruruka abacamani bebyanga bayima yo kutandika kwehandikisa omurikabare aruka cyamani rero si wanu nepika kuri munonga umwanya wo gutwire gucumbagize byengenda hanguto ya mugongwe kuzakazinga gukozwe mu rucegegwa ira imotoka zigenda zirumako emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna guli umite Karen tuonjera okutanjera omakuru gitagacencwire Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian no rumo rwo bonero reka tugakuseho ombwijwire twatandikira mu district ya Kitagwenda abashoha hamwaro ogwa mahyoro bashobanzirirwe bwanyuma y'abarukugwebembera okubagitane namba z'amato ezayemerezibwe ahamwaro ugu otireho na nabashohibazo ebina nebindi begambirwa mutawone ya mahyoro omu district ya Kitagwenda okurugerera habashohi ahamwaro gwa mahyoro birukubateganisa no kushangangwa bebembezi bakashaba kubanu bakita aba bayemerezibwe kandi ngo buri muntu akaba nahebwa miliyoni 3 ngo konka bahwira amana kushangangwa abantu nubo bamwe abo barukwenda kubagita nabo icyo twaturi abantu babiri hanamba government ya Hesindike cyandiko mwaka gwe 2010 twasipa sayinije permanent secretary batusigaho umuntu omwe amaheke geizire bagamba batuheze ka compensation twaruha miliyoni 3 ubwa hati district negamba ngutwegite banabana
cyo maso myaka ndize 5 bazagamba tuheze compensation ya milioni 5 so nindeba ngo turiyo tufegwa ferwa esahe cyasasa munonga ari nambe sohiro mbire bwo bururu nambe zikikacenana esahe zinba tugamba ngo itu abatura bene nambe zakare aba bantu cenana batwegeiteho omurukiko rubira hatabona kanso abashuhino bagirangwe nyuma wo hakaba habaho amato garukushika 22 ngo bite bwa nyuma government yabongere nambi 18 konka ngono batangaro kureba ngo mbwire bw'akaruru amato gakeyongeraga abacenana uwe batari kumanya uko abashuhi batungire namba mu iteka rya fish act nabagira ngo umuntu baza kuyawe namba yawe usemeriye kuba uyi no musango gucuwiri umbyo busuhi kandi gwa cya kitari yecho ubo firi chonkitwe mukama acyatuhangize turu hati tutangara n'iki kutugita kurira imyaka yanjye yo ndiye namba yanjye kuna msanzu ntuye nayo niyo nyoreye okampsi haniyo kuri na msanzu yo hati kangu zakura mwahita abana babantu nyonye mbasaga nimbasa gukora n'abandi kiri mu buteka aho kuba abantu ko batunga license tukima tubama nangwa suspect sabamwe baba kwataho kugira ngo betegereze na bakaba ha sente ninga tabarabahiye na ba suspect sabandi bakaba bari ya district government ikagezaho kubakuratiriza abantu iyo sente ze namba instead yo kurondesereza ababire nibe kubanana naba kugira ngo bagure license za government kandi zitaguru kandi bagangwa imwe abarabiro kumwize mu gitena naba ababire vete dukuruge nyuma kandi abatana license zabo government ize kumara icyo nico kweko mwitamu abakakumono bakatunga bebembezi ba district age obwe bari kugira ngo inambeze bari kwenda kubagitaho nazo zikarugoma imikono yaba mu abakozi ba district ikintu cyo bari kugira ngo cyo buringaniza ikiza kuturetera ubuzima ati nkako bandeba kwindi oreta abantu basato banteka kwa basigazi netubasa koragara kwe kandi enambeje government ikagitwereze etureberere hati yaza mu abantu bana neza kundebera watukundebera turukuganiraho no mujokero wa president omucanga obwari kurabira hamwe kutugwese umuyagira ngo umunci ko zakozurwe bakashaba abashohi okwikirizanga nabonga ogwe yayongera yagira ngo ikintu cyo kukitabe namba zabo zayemerezibwe necyo kucyondoza kandi no barondo buryo uko bakubasa kutwaza mu nshongeji ikintu kikanguye kugira ngo ubimwe ikintu nabanga ikintu abantu 91 eno motorene oti muri mu maza kusigana murarya abandi cyenda nabanga ibataye bakomeye byabo bataye ikintu kipeni furu ekina joni mubaza ko tubazo turebe turondo mu mazi mu miranda mu understanding yibarakole nibo kugikora bonka nibo kugishirizinga naho tito ko bajema nicyo twabaherere chance yo kugira ngo trying bagezeho barebe gasha kwa Anthony Twine webare Anthony Twine erizuba abantu nyamwinzi nabwe nubo bayitaba umukwehanditsa umukwetekatekera akaruru kabakuru bebyaro mu district ya Kabale ebyange birukwingura rushanje ya 28 kurgo mu district ya Kabare byona y'inabanta bayihandikise ecurukore ko burunji hamwe no muhendo ubwo bwetengo bwabaciye amana bebyanga okurigera hamukuru webyo bururo mu district ya Kabare Aisha Nansubuga nagira ngo abantu nyamwinji kurgo mu magombora ga Kabare efana nifete turabashwa abantu bagadde nnyo kulonda kuno kubanga tulaba numbers zaka registeringa abantu bazze imagine first day twina over thousands of people abadde mu magombolola genjawulo kati ngano Kabale njogera ku kati kandogerenga ku Buhara sub county almost yesterday babadde nga mu bisatu something aba registering kandi undi bwambira namara kwehanditsa nabasa kuba barampandika nigasho barantonyeza mu register za electoral commission
enda kusima government aho kugereka basa kuba netaho urunaku ningasha basa kuba netente kanisa yo kujya baterere ba chairman LC1 zakaruru aho kwa ubwire bwaba buringwa ba chairperson LC1 tutabaterera karuru abamwe bakafa abandi bafuruka abandi bagenda so stamp tubitaramanya bamwe na stamp uziri Aisha najara ngo akacika kari kutebekanise by'ubururu kurwo mu district ya Kabare betebekanise okugira ngo habeho burumwe cy'urukwetagisa twetegese bulungi n'etsoka kyabirna register books zona ziriyo abantu bafe bali mu zitambuza nti akatawe kabakaweddewo ayinawo ki akalala twetegese in terms of ensasula ba officers baffe tujja basasula buli bwe banakomekerezanga activity natubasasulirawo baleme kubeeramu nakwemulugunya kwonna oguyashaba abantu bono okwejumbira mu kwehandikisa kugira ngo babase kwicariza wo kwejumbira mu kuronda abebembezi babo abarukutura nabo nzijukiza abantu baffe ba voters abaliyo mu registering mwewandiise okubeeranga yengeri yokka gye tugenda okusobola okubeera nga tuparticipatinga mu kalulu kano mwewandiise ba village election officers betukozesa fenga electoral commission bali mu kutambula okuva ku kyalo paka ku kyalo magombolola akaruka abachaimani kabonere kati wabalenda stamp yokujja karoni mukuzowa chaimani waba ina mushango ino kusobize mukuzowa chaimani waba oyombere n'omuntu oli kuza police chaimani arakuya baruha ozenga a police bamwe abatura bayireko kuba chairman bebyanga government etarakubafaho na mnongo by'emiturire yabo barikugira ngo eki nikijemesereza bamwe okushabe bituga shirinjo mutwaro kumwe ezi government erabana kasente gace munonga tikaraba motivating ninga tikaraba amani kugira babasa kuba barakorera abantu bebyaro byabo bijuka ba chairman LC1 zabampa nibo ba presidents becha government yabatekamu amani ninga sheka jango kuyabongeza akasente katugire nko kwezi babanagira nke 10 n'abatirist bakaba motivated LC1 ebonde kare tukatenge zendi office zone because nainoza kugira ina izaho nabaletaga baro batya kumuza stamp ya LC1 oba mu parliament banka te ko barabuza LC1 konka challenge iri mu turatera karuru wama kutera karuru waza kuzoleta go kwa stamp barakushabe zete za kutoa stamp chama LC1 niwe immediate supervisor wangu ndi muntu wena muri mu zone mu cyaro abantu no kwa chama ndio sio watu kumwekao na kaenda kile kachi hiyo kuja ngatiya bayo sio watu na bakawo kubura mpaka waza kuronda uyeza bakarawa zankaika ndajitwa mugonje sari busy okurigera hangenderwaho kurwo mu kitongore cya electoral commission okutora n'obukiko bw'abacara nukuza kubahebera 23 by'okwezi kwa mushanju akaruru ka chairman n'ahabera by'okwezi kwa mushanju kandi aba chairman w'entebe ya kabiri nakaza kubaha 2 by'okwezi kwa munana umwaka ogu amakuraga gashakwa Nelson ahimbisubwe webare Nelson ahimbisubwe abatake handikise hakiriyo bwire reka tugumizemo n'amakuru umwanya ogutwire gucumbagize byengenda ahankoto eya magongwe okuza kazinga gurigireho gwakorwa omu district ya Chegegwa kandi nawe Jackie Maka umwanya guru kugambwaho gutwire no gurabansamwe byengendo mu Chegegwa guri hagati ya junction y'umuhanda guru kuza Kakabara hamwe ne town ya Rwentuwa abaturano bagira ngo umwanya wo gutwire gurumwe bina binji ebire neberetera ba boda boda n'emotoka okugwa bwira bwashesha era imotoka zibenzi genda zihirumaho n'aba boda hansi bakugwa ibintu bikuhiruma bakuza mu katare mwe ntsima munonga kuremba tabire bye byino nk'abashobozi bana bazakazinga bine mugugu bagombina motoka zikorire bwoke zikwama abantu babigere kwitera tugano ngina atabe hatangarize tujana bashaba batira aho kubaraguruza ampabe harahadi kizisikara tuzo murosi abashabazi twenda kubaraguruza Alex Tugume chairman wa NRM habwe gombora ya Rwentuha nagira ngo bakabane benda gukora hamwanya wo gukonka baremese bwa habwe byina bihango nuko munyeshengero kazahabwa Chegegwa ukoreta grade kahakora ahantaha kandi twenda twakorese mukono hatu twashanga ngo naye mukono utera habase ntetaga gureda kuko atkatiriyo na chairman LC1 tuza gukora CD yo korese mukono
nka chairman LC2 kandi nkori yo mu office niyo system itenza kukoresa district tugisaba igikorwa rw'utoko rwa mugongo kuza kazinga erutwore mwene rwona ruterere jya kuba rwona no mishoko hari yahakira habiri kandi mwene ndikwamye umuntu omwe nabasakoro rw'utoro government twatiro kujya ngo rw'utonde ukore so kurga mugongo kuza kazinga rw'utoro turukubi bansaba bagezo batwatiro egombora ya rwentuhane egomboremwe hariyezo murchegegwa ezero kuhinga umwana n'ebitoke ngo konka motoka z'abashubuzi zibire zitakizayo ahaba umwanyogo cyangwa abantu barwentuha hatari hakamwe aha matama busumazi nanyenyenga kumbire nimbuka umburanye n'ecishwaro konka abantu beta nkuni obuhereza bwabo bire bwemerera ebintu byabo hari abantu abari kugendeza twina katare ka kazinga twina katare ka kayembe twina katare ka rwentuha abantu nabaraga ombicweke bitaro mwe na bimwe nibejo mbutarobo konke ngutege beireri eri ekindi akokuri nisima chogabirwe amazima nkawumane MP wachegegwa atendozo yariho naturozaho usanga kureba abantu bembashasha no muhandogo kajya tukampereza amafuta at least babase gutereza mazima mukama amongereho nebindi ncoreka ngo yatoreka ngo nebindi niza kubasa kandi niza kubikora enkuteje kurga megongwe kuza kazingane ya district konkeryo mu mberambe ngo konkeryo mu plan ya district eyo kwijakorwa gasha kwa Filipo Murangira webare Filipo Murangira umurebe wito wa TV Sto Murunzi tukusima aho kuturebera hona kandi webare nane kutorana kureba TV West Studio mu makuru Agacencwire kongo tukize tumure ukacento garukana makuru agande Echi ni hiro HUUTA OBUNUZI abahurukiza bahereza yo kiro igana zo mcheri. Aha Radio West ni radio etilehereza obuhereza singa radio zone zinde zinkumanya. Zi ahabyo bwegese nibikushyibwaho Kitagata Farm Institute. Zire ningo muntu weno rukundeba yenda kwabarangu om business yo rukora twegendesereze sente zo mushaho. Banka zikiza zine mobile banking twege okukwata sente tukazitaha amasumu tukazisindika accounts zitu muri banks zone kubika na sakozi chikwere kushika aho rukushopinga utarukwata cash yarukorgamo risks zo kunaga sente kandi tukahendera takibingire turukwenda n'abana bitu bakaremo kushoma na mnonga ahabwa abashuma ubundi turukuvuga no mu mahande y'Rwanda bamutukuza business zitu na nayitu kubantu korera obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushyibwaho Kitagata Farm Institute. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyokweme kabyonjera koroba kankwa njurire ankole crazy limited abara kubumbira byokombe cyesa nkamategura amatafari n'ibindi binji kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuze bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwinira na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombe cyana ba
engineers na contractors mwena ankole crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakwesa technology rispiria echo nabyombe chesi changana kabendera ya Uganda mashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole crazy limited tugende twombeke manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunyumbo nawo pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Electoral Commission nemanyisa abantu mwena ko kurundana za register z'abakuru b'ebyaro ninga village LC1 council hamwe na registers ez'obukiko bw'abakazi aha byaro ninga village women council kukurukuza kutandika ebiro mukaga okuhika 10 byokwezo kwa mushanju omwaka ogu kutandika na shahe mwezi akasheshe okuhisesha 12 z'omwabaziyo burizoba ekigenderwa cyo mwogogu no kutebekanisa za register eziri kwija kwejunisibwa omukutorana obukiko bw'ebyaro village LC1 councils na village women's committees abatura bona bashyire kutera karuru numuhigo kwehandikisa ombuntu aha myanya etirweho eyo kwandikira habatezi bakaruru ombyaro byanyu okwehandikisa no kwabusha okwehandikisa oshemerire ku buryo munya Uganda orukutura hakara ko rwenda kwehandikisizamu washyize emyaka 18 y'obukuru kandi oyikirize kuba memba wakakiko kakarako abakazi abashyize emyaka nimwe mwija kuhandikwa omu register y'obukiko bw'abakazi bw'ebyaro wabanoza kwehandikisa genda n'endanga muntu yawe y'ihanga ninga herezayo nini yawe ninga national ID application number noija kushabwa kwa y'amazina gawe gona emyaka y'obukuru okumanyisa ko ori omushinja ninga omukazi hamwe n'akaro akora kuturamo yehanditse hagati y'ebiro mukaga n'ebiri 10 byo kwa mushanje omwaka ogu kandi yejumbira mu kutorana abebembezi bawe aha rurengo rw'ahakaro Skylight Hotel eresora uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje 9 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33 Feathers sanitary pads with amana ABC Feathers sanitary pads tokujara bukumi bwoka konkani zije hamwe no businje bwinji n'amantu go kunyunyuta hamwe nebishenje bine byo bukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda no businje izoba ryona nechiro quality pads affordable price pads zezi zikasimwa na awards za bulenje bwizoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusize nyinji ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nko mukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinje Feathers sanitary pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano unashikampanya zitwara abantu aheru zirinka hikanara. Hey! Gachaina
yaba tandatine agandi mu nogamba ki uriyo riyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara hero banje ngo hari abantu arekera abo kutwara abantu ahera bese Rwanda beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwijemba tutware bito nyeri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building not musanzwina not emwe not office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quarte supermarket esomu not musanzu ine mirundena itane mirundena ninga not musanzwina noti emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kandogorobi rosfo nikangara konkobya mashamera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okoraraje nukureta okuhangara no kutekatekaje omugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko ndahati nyechakare nebire byombisho rose form insi yokushemera kwanje rose form insi yebiroto bironje. Give your child the opportunity to build a brighter future by enrolling at Ankole Western University, a Christian-founded institution located in Shema District on Kabohe Hill. Ankole Western University provides a conducive learning environment with modern facilities and highly qualified professional lecturers dedicated to equipping students with the knowledge, skills, and values needed to succeed in today's competitive world. Programs offered: degree and diploma programs in agriculture, information technology, accountancy, business administration, public administration, education, and theology. Postgraduate diploma programs are also available. August Intake 2026 registration is in progress. Ankole Western University offers a 50% scholarship to eligible students. Tuition fees after scholarship: degree programs, Ugandan shillings 650,000 only. Diploma programs, Ugandan shillings 450,000 only. Apply today. Download application forms from www.au.ac.ug. Ankole Western University, light of the world. kare kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru Agacencwire ageshikeki abakazi na nabishiki abarukuzo mu micwe bashabirwa kwerinda okugirenda ezibatetebekanisize. Dr. Joy Muhumuza omushaho w'abakazi ahari rwarerwa ryambara regional referral no wahire yo kuraburuku kandi azirengwe kina kabakahango. Dr. Joy Muhumuza okayo kaburoku nishiraho bwanyuma yo kushangwa abakazi benji abari kugirenda ezibatetebekanisize bahendera bafire ubu bari kugezaho kuzihamu abakona kufa basigara amagara gabo gine bizibwe bitari kukira. Ubwo gambire TV West ngo mu Uganda abakazi kuma harigana nibitwe ndwara eziri kubazina kakwate no kwihamwenda. Ebicweka 10 aharigana na 10% abakazi abakufa binenda nabo kugira ngo kino buzari no kwihamwenda kandi bakaziha mukubi ekitukweta unsafe abortion ninga she induced abortion. Kandi turakushanga nka ebicweka 50 aharigana abakazi abinenda bazigira batazitebekanisize okugira ngo either tiyabona family planning method or a small percent basakushanga no basakushanga nka method omuya failing abo kwataho method ya family planning eri 100% twagira ngo the best narishi eri kumarayo neberi 99%. Nashobora ngo abakazi abantu 50 harigana nabatwarenda batetebekanise. Nkigamba ngo abakazi nabishiki abakizire kwija hari Mbara Regional Referral Hospital binenda zurugiremo nibija bahikire umumberambi ekiri kugumira abashaho okubahwera. Abakizire kwija Mbara Regional Referral Hospital binenda endazurugiremo nibija bari kubimunonga already bagize complications zo kuruga mwenda. So abichabo bakizire kumara average esande case ibiri isa no muri 3
ubwo bari kutunga obujanjabi ate omukyala akakwija aine nka complication yo kugira ngo eshagama yahwamu ekyo nikyanguha ako kutunga eshagama aho naho pikinga ora ukakutaha ogu nahabura abakazi n'abishiki abaragemeserezebwe kwiha mwenda okugumana bazihiramo mu marwariro agarumwa abashaho abatendekirwe nabaso okujwa munonga obumwe eshagama emuhwemu oshange twayetaga kumutamu ezindi cupa z'eshagama naro bumwe na bumwe yagira umugisha mubi oshange yafu mukwiya mwenda nkaba kutukushanga omunju ngo mukiyaba inenda yabyama yagira ki yakaba omwe yageza nko kujihamu abo kugira ngo abortion irigo yayitina kuza umwirwara timbaza kunshekerera ninga baza kukireba bata omwabyama ayitsinjira mu cyo maka hamwe amabara mingi ati abantu bakareta munonge bara haza kokoza mu bara nyingi atishomba bakazi bingi bija umushwekeki haza abakaza abantu baragomba bicweka bitare mu na bimwe mu ihangeri habwenshi abo kuba twinemu projects kugenda mu misho mu area sonzo zimwe zarese abakazi nibija nitekateka kugira ngo bakarema abantu bingi ati abakazi bija kwerunda mu akasente haza mu shongeji abana be cyangwa ikininga shi abana be bicwekeki hata bamwe bagira mu ngishombi bayagita hariya abari kwijamo akubyaba bana bamwe bashoma amwe bagurwa mu mashomero bena nawe kwegita muri yaba benda kwerundamo akasente no kucakara abortion ningo kwiyamenda omuri etakazirwe ochimanyise ochiparaningire first of all nintekateka ngu tiche bwa ruhanga akwa ruhanga no wito muntu by the way omateka ga Uganda tikiri kwikirizibwa konga mbanze mwebuze abwacha abantu nibagirenda zokika kwebuza mu bazihemu muntu yagirenda tibamuhamba konga wenka yayitwana mwirwarongo agihemu nikibari kimasa ngo arebe ibintu kabishate bikutekateke cyo kubanza obworo bwingi burengere abantu nibagiro obworo basharamo bebuza umwana kunda muzale ninza kumurya ni mutankaye gasha kwa Abdukarim Sengendo webare Sengendo Abdukarim babya bo abo bushobora zo mu district ya Shema barabwire abo buciko mu mashomera ga government ngubino kwihorwanju omuntaro ngubino kwihorwanju na nentaro mu mashomero barekeraho okurwanagana n'abakuru b'amashomero nangwa na n'abashomesa evugambo rw'izuba rya nyuma bazyo ubwo rukuru kurambura amashomero mu district ya Shema bire natebekanisa ishomero rya Chihara Primary School erukshango mu Kasano mu district eji aho bamwe babire batandikire kurwanagana nabishingeza mukundeki umuntu twakundeki cye kafirambo sempagarukire yatabukira abo bona batandikire kwejanze mu byo butegece mu mashomero ngobwe no butashoborokirwa abantu baturu baguze mu politics babyamo bazagiza icyo kibakirura cyo politics ebe byishomero rya cyera mutato politics maure nabishingeza basebo nabanye reka tambure politics tusesasire umishomero na mnonga bacyara primary school kurangu mwirukanzi ishomereri tumwija kurwana n'abashomesa tumwija kurwana na headmaster okuyo ndabembezi abo kubasa kutungura ishomero ryitu kurangu ryarga omurevo yazo mubisho bamwe habazire borecero kwatwaho bar kugira ngo ahabwe nco bumwe no barenge mgorra abana babira abana batakika isyoyi batakika tinkumanyo babazira abantu mwakirebere ndebere cyarembe nabija bataha umuduka akwateri indazi ngo kurri ateko mungira ki umushamo so syo yahariya nayineza kusisira abantu nabwanyuma baronzora ubukiko busya kandi bwarahize ubwo koro mateka ndagansa kugumuzamu nebizimbe byatandikire kombekwa kabyombeka nkabheza kandi nkagumuzamu ninkoraje projects zishomero zirhino na mbire nakozere nkiko zinde n'abashomesa na n'ubukiko nturaganisa ngo abana 12 abutuhire yo first grade omwako guhire 12 mu second nani nchirizana n'abazire twagira ngo ubona abana butwine hato mwako baso mu first grade amakuraga gasha kwa Michael atwakire
webare Michael atwatire yeminyete shomere hamwe n'etashomere bashabirwa kwejumbira umuhuru eyo kutungo bukogo bw'emikono yabane yenda okujirentasya okurjera hari Sharon Chomugasho umurambuzi w'amashomera habwa Ruhinda North ebye mikono bwa hati nibyo birukwetengwa okukira munonga omukatara kemeromo Sharon Chomugasho abire narambure bikozirwa beja hitendekere ya Ruhinda Institute mu Rumetoma kandi bibarukuguza abatura wakumana ogiteka like in 1 hour hatetaninga into black eba liquid erga mu form ya shukari eba liquid eteba black nkokora soda ya Coca-Cola then the moment what score omujeje shande yito ya very plain ekani eba black so nchumesa bwe tukoresa byona tine tukoresa mu ishtari cyo buhanga. And in fact leaving other things constant, if I had a skill we una mazira mu ishomero kuna benyimanya naho kugira nanga kuzombye kombe kaninge y'amashanyarazi kabire ndahari ndagabe ngo mugiga oka because tukazombye kitabo this formal education. I'm not saying it is bad, but someone who is having a skill, very many of them are self-employed. Nyo kuna bireba ebitwabire nturanzi hari za Kampala ebintu byari kudusop kukora n'ikintu cyamani shangirwe ngombaro gwabisha barukwejumbiro mishomeji guriyo ngweyongera. TVET, technical education, is the way to go. Abokuba niye kureta emirimo abandi tukuza kununa mirimo mubajerondera kandi n'imirimo nayo tumwe ntshomesa moto kufurikiza niko kuvuga ninga keyboard playing so njachiro free chiro open kujango weno mweje uyijaho runakora cost na cost ezikubaza uruho za skilling keyboard okuvuga moto kayana cyenda tumwarayo ngachukora umwana uko kweza kufuna obukugu yasohora heri ishomero obukugu bwe cyakimanyisanye naza kuyamba community. aha mukorogo bachira bejana n'abashatu kutende kumbye mikono ahabwo mwakogo ahabwa TV West ndi Stuart Twino Mujuni webare Stuart Twino Mujuni katugaruke tumureho tugaruka na makuru agande. Tandikizuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenge aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi Farm Company Limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga HUUNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahereza senior kanane ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obzarusa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemero kubushyikiro kubarana urujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemero kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha go kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwongera mugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukiraho tera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband
komorera tukunywa cy'akabozi multivitamin drink kitasiyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta amana masiyo mubashije hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata akabozi multivitamin drink utuntumura cyubaro na stress echo kunywa cy'akabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited cyamibwa UNBS kandi cyuruhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 002 15 91 01 And that's it for today. Till the next episode. Everything could be end. Penkoni. Yeah. Yakwera utamuyo mu mudo nokora ekikire wanyompe nkoni. Wanyompe nkoni noshumura kushemererwa ubunuzi na nobusinge. Noenda kuchamuka mpenkoni. Legenda. Yakintu cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngasinywede ku mpenkoni. Ukakasa. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni. Wachinkorire. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Hello. Ese mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenungiko. Kitufu. Oyagala abisenge bimeka? Nga bisatu. Ebeyi bagigambye. Abangambye satano. Nedda sebeno zali nyamuko. Yidwaki. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Anti nefali y'ekitundu yalinnya. Musigisaaki. Global Paints. Mutya. Ku ceiling. Tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Kusiga je musiga. Ogwo omutindo okusasulira sente zonna. Guli wumite. Global Paint, a reliable product. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Mayanja Memorial Medical Training Institute abarukushangwa mu Rembo Mbarra nibamanyisa abantu mwena ngo kushaba imyanya ahabo bwegese bubushaho aharengurwa diploma na certificate nikugenda misho ahabo July intake. Course za certificate nezi eyo buzarisa jete midwifery, eyo bunurse jete nursing, eyo kuchebereshagama jete medical laboratory techniques. Okushoma courses notekwa kuba oshire chemistry, biology, physics okubara n'orungereza. Rero nibashomesa na diploma zezi clinical medicine and community health emyaka 3 eyo kuchebereshagama jete medical laboratory technology emyaka 3 okweyongera ahabunasi ninga buzarisa jete nursing o midwifery extension o mahagomene chweka
leta okushaba kwawe ahishomero Mayanja Memorial Medical Training Institute kandi okumanya gukiraho Teres Mezi Airtel not ibiri not note mwenda ibiri ishatu ina mukaga munana na MTN not ishatu mwenda ishatu emwe mwenda ina ishatu emwe. Mayanja Memorial Training Institute, empowering to serve. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumuzamo na namakuru ageshiwe kaciti shakashatu ubwe haruko burayo 219 byonka okwika ahakinihiro cha Radio West HUUTA OBUNUZI abahurikiza abatari bamwe na bamwe erizoba bahereza y'ubushagico bwabo barukwatiraho Radio West omukwetebekanisiza okujaguza emyaka 27 eyasya omubuhereza aba barumo abani umwengura Suits and Gardens hamwe na chairman awentebe yo kubanza owanyamtiyobora sero mubiri Sludge abahereza yo kilo igana zo muceri. Abahereza ba program yo aputanga herero kubaho mukashesha ha Radio West Patrick Kabagambe na Grace Alinda Abok abebembire kampeni y'ekinhiro cyo mwaka ogu ekeserwe HUUTA OBUNUZI nabo bayakira kiriga nazo muceri ogwahebwa y'abahurikereza aba babanza kwakira ogwa chairman LC1 wa Nyamitiyobora Sel Siraj Mobiru owabakwase bahasa ya sente aha office yo mu Kijungu. Rice 50 kilograms, yes. Chairman Mubiru, Siraj. Yes. To HUUTA OBUNUZI Radio West. Oh, I can go Miss Ged. Mungolo Miss Ged. Nambo nebra binatandu y'abariro wa mukaga. Yes. Aha. Din anharaba mu mizindaro akata ne kaka yakatari ko wa mukaga. Kongo wa mukaga katare nikabura abantu bona nibazo mukindiro kiminizi Nyamitiyobora nekunda munonge kinyiye Western region na Uganda yona tine radio yenyo radio nabwanyuma Kabagambe na Grace Alinda baza haniyo mwengura Suits and Gardens na hao bahebwa sente zo kugura kilo 50 zo muceri ezirije kuri abantu abarata ho mukinhiro itwe nkaba mwengura Suits and Gardens shazirimo kwagira ikinhiro kandi twabahereze umuceri kandi twendo mucero ubu abantu bahagize bitu abahatire batwagira mwije twatanise hamwe 2025 byoko kwezi ekinhiro HUUTA OBUNUZI wenyine twenda twutire kimwe OBUNUZI twatanise nimwe umukoro gugendeje kandi imbasima bo hagize wa nyumwenguro mutwire mutwereza amabaga buri kimwe cyona nko mucwe gwa Radio West buri mwaka barukujaguza kinihiro na habaho kurya no kugashura aho entebekanisa za buri kimwe ziriyo zigendo misho. Aha Radio West ni radio etinereza obuhereza singa radio zone zinde zinkumanya abo kuba tutandika n'imyaka yona kurya nyuma yona na radio hero rize kimwe abantu bona bakahurira buri kimwe cyona ekikugenda mu misho umuyihanga yona. Ekinhiro HUUTA OBUNUZI necyo kubahebera 25 byo kwezoku aha cheka aho Radio West rabera kwesimira okusike myaka 27 mbohereza kandi okutaha muno mutwaro gumwe aho abeshongozi nyamwinji nkashiba karunji Omega 256 Truth 256 Ronald Mayinja nabandi nibo baraye bembere omukucamara abantu abarataho mu kinhiro. Yo, what up, it's your boy Truth 256 representing to the fullest, and guess what? Ndiye hakuba manyisa mwena himuri mbwebira 25 byo kwa mshanju tsakuba turahamwe kacheka stadium omukinihiro HUUTA OBUNUZI. Ndaguhumuriza
Don't worry, I go make sure you find Toriefuza. Yes, people, them amazina nabanyeta vale music nija kugamba ebero 25 byo kwa mushanju ekitwayeta ekinhiro huta bunuzi. Sister Charity Neja Ourahanga ya heire chichoncho ni tuchimanyaje twena bachara kawini banyeta Sister Charity abantu bambara mwena hamwe na Uganda yo kutwara hamwe byo kwezi na 25 ni mbeta aho mukwezo kwa mushanju Ninchi manyangwe byabusha mbe namarago bikawayo konka mute wakasente kache karinganire yaman rasta chazi ni manyisa abanyambara mwena na nemyanya yitoriro isinjiro chiruhura ibanda na nahandi hona ngu ebiro 25 byekwezi kwa mushanju ntuzakuba turi mu kishayi kacheka obu wayambukire omugisha gwa ruhanga gwabagwa kwirwe takubasa kuremwa tari kubasa kuremwa akatabana isha kacinga yes hey izoba ry'ebera 25 okwa mushanju ni mbeta mwena kacheka omukinihiro na munuzi Bunontera olinka music yo bamuyise fefe busi wo ataina sento wabuzibu bo ataina chano wabuzibu wo yo what's up my people antena kuzomwezi 25 July tuli wali Kacheka stadiums Tibe mzano ukibo mtima gwanje you stole my heart yes amazina ni mateno ni mbagambira ngo 25 yo kwa mushanzu turi Kacheka umukinihiro huto bunuzi na nyamateno niza kubandiyo nde Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire webare Ram Edwin abeshongozi bamwe waberebera kandi n'abandi binji mbija kuba bari hacisha Kacheka ibiro 25 ebyo kwezo kwa mushanju takaferwe kinihiro huto bunuzi okutahamo shirinjo mutwaro gumwe gonka abo abatisiha primary school ishomero kushango mu district ya Kikube iryashambwe rw'umuyaga batunzire amabati 50 na nebindi bikoreso okutandika kurushakara ihunga ry'amani irekashakura Kisiha primary school omutanu kanso ya Buhimba mu district ya Kikube ebiro 20 kwa katane 2026 kandi kwihobwo abeji batwire n'abashomero mu mbere gumere ebizibu birinka bisatu cyo kubanza enjuro bwe kugwa abana okusoma ni kwemerera then obuye bwanyinkakara umuyaga gukubaga mwingi muno abana mu kirasi ni batalibaniza then omusana hatibwire nkabunu ngeri mukurura omusana guli mwingi muno abana abo buye bona bayikara ni bahindura desk sezo kuranti batunga namberi bakusomera ngabwa piwano na pisiri njiro yagwire nyingi olusu yarutwara kwenda kusima head teacher akateeka ho bulyo kuroranta basire mu office zikujunanizibwa baiti tuaba no kunihira ndi twengarukwa kugamba nti bajja kuba olusoro no government neteeka ho bulyo kuroranti wagarukaho abashomesa n'abajangwe batwire n'abashomesa beji babire batari kubikwata ahabwe mbera ebabire n'abashomeramu urugese muri yatwaye umuyaga amabati gona garugaho harusurwa wekirasi twikaire ntalibana muno ebyo kwega bitagenda kurundi lakira muno bwire bukuba bwire bwomusana okusanga ntalibana muno omukirasi abana batakuteeka no mukirasi omusana nigubokya obwire obumu nibahindahindura n'entebe nibaseura mberi barahuka kurungi kale nanyoko omusomesa bunkuba ninyegesa nkulira ntaino businge abokuba ne class ekubeta kozereki etateeka ine Bwayima ya meza abiri bari mu mbereji umunyambabazi habakwatireho ekintu kino kwa kitugwiro cyanga baka kinu kino kwatanganira hamu tweyambe idi gantu tunagira nitondana bintu bya government nitokwasa ngo government irage kole ijuka government iri bigenda mpola bali kirwa kipira bugwanka kinu ni sababu zaire tukwataganege mikono bwangu tunaleka sente tulengu ekintu kino ni kusovinga
hona bazire bashabo butosha okwimukira mu kwera amashomero gabo ebigwereza nkebe byabaho kandi ikindi kinini sabana isomero lino bongera kubyara emiti mu compound abokomeye kwaje kuri bamani abokuba buso emiti hagati aho taro emiti yamani iri kwata mu yageni ishomereri lino mbaro gwabeji 549 gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto webare Ambrose Nwagaba Katoto twaza kumuraho tugaruka namakuru agebye mzano I'm called Awidi Isabella. I'm studying from Villa Maria School of Nursing. I've won a school fees with the MTN Momo. This school fees you win for a full year, which I'm very happy for it. I thank MTN Momo for helping me in paying my school fees. We've paid all the fees for the year. Thank you very much, because on Wednesday, the principal told me, look for my man and bring my man. I told her, me, I don't have man, and you have to wait until I get the money. But when I left our office, at 3, they called me that you have won the money from Momo. I said, how does it happen? As long as you pay school fees using Momo, you stand a chance to win school fees for a year. Dial *165 *80# to win school fees for a year and more. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izoba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Karo makuru agebye mzano timu yompira gwebijere eya Shigis dokuruga aho mu rembo rwambara na yerabire ko kwitabo mu mpakeza FUFA Women Elite League ahabwa season igi 2026 2027 Shigis aha mu mpakeza umurundo rwaye go kubanza yakwasibwe chikopo chayo mu butongore aha mukoro ogubira chaye cha Riverside Stadium mu Murakako.
kare bo bakuru b'ishomero rya Bishop Ogeza High School borekero muhimbo ugukonjera mano mbyemizano ngo kwistongore cy'by'ubwegese hamwe na nemizano cyo kuragira amashomero okwehara abeji okwera abeji okutunga entaranta zabo bwanyuma yo kweza bwire buringwa ishomero rya Bishop Ogeza batarukora kurunje mu mpaka z'imizano y'amashomero ga senior ezerumwe mpira gwebigere hamwe no kubaka hibatwire no bakora kurunje abakora hishomero rero baraganza kutandaka kongera amamane okwera okutungura entaranta z'abeji babo aba bagizire hizo baryemizano y'abeji nyumwe y'abazyo aha abeji bahaye no mu mpaka zo kwirukanga okurekera okuguruka hamwe no mpira gwebigere mukuru w'ishomero Reverend Father Vincent Muchunguzi agizire ngo neco mugasho kwikiriza abeje kwejo imbere mu byemizano ngo kana ijagumana abashagika kandi we mukuru w'ibyemizano habwa bushenyi mwete sports officer aberuka mugisha arabwira amashomero agagatara kwikiriza abeje kwejo imbere mu byemizano ngo nibwija kufiberwa ka secondary schools zezine kitekateko cyo kubafura nka ASHU Association of Secondary School Head Teachers Union mbabafura abaheza fine konka fine iba kubahereza turi muteko yamba bawata fine y'ubusente mbabushashura konka abana bitu baferwa so it's through our councils na committees nangwa even in tsako forwarding no commissioner for physical education and sports ayonje na ukubahabura kugira ngo tsako bakoma ntakugira konka bongere kubahabura baba twaba submitting amazina gamashomera gatakuzamu basitame nabo babahabure nitaranta z'abana zirike kugumizana none ndanko mbana bitine hanuya nishomerere kabana bware abana rukumi na rukaga kuyongerayo abana babona to nyencha kare yabo tekuza kubaje ahabwe ibintu byo class byonka harabine talent abana bine talent sabo ati talent ze kuzukakuza yazi musya nyencha kare talent yo kuzana yaguma yine mitwe ne mutwara hantu hane itwe nka Bishop Ogeza itwe nkajenga ningantu tumbura ningantu jezaho kureba entaranta z'abana kugira entaranta yo mwana ne basa kumuyamba bundo class ne basa kwanga konkale base kurira entaranta yeye mukuru w'akaciko k'emizana habwe canga ca ankore Egidio Muchunguzi n'wabira y'umugenyi mukuru kandogu akasize nju ya Nigeria chikopo hamwe n'imedaro bwanyuma yo kusinga amajwa ganda no bubonero 2008 kandi yagarika yahereze imedaro abazana bakozire kurunje abwa TV West and Alogias byamukama webare Alogias byamukama amakuru agacencwire aho roho twagahendera kandi wabanaga kusaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian worumo rw'ubonero itwendeze kurara kuronje Eshaha zabishatu z'ekiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Na hati gumano okozesa ABC Dent na Fresher kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona ABC Dent na Fresher nibikuhereza kawo karonje munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresher dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina ukumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje
program okumbireba musibireje basebo nabanyabo abarukundeba. Yes, embogo nchucho kunyuchuru ejun TV ya government TV ya government tokumara agarabya heberango chwa tuch bask iware no bora biro matembezo embogo babaza bagirezo nka bakamabita abo basantana na ba Dickson babanza banyoho bahora ngo hine cyagambo munda speed anyoho bibiri pereza jo banyoho bona so mahereza abantu then babona kuchapu kuchiche nawe jo munywe nzenda gide areche nchwa kweta elders ereche nchwa kweta elders aba omuntu okukura ruhangano wakusharaho ngo abantu abamwe bakuri ruhangano wakusharaho ngo umuntu akure ogwatakura ogwafara muto nebo namanagara nante jikara konka mukumukura imamtekateka ngo mwegende seriza munanga oyigende seriza ni oravugire henyunyi how many times oyigiro munyu tokoroga ngwenyu zuriro mwanya nyombwenu nonoreba ni nyamezi tinkanya mezi gatatekere yes fine was kanti chire kunywa gatatekere konko tachigambira munonga yes abukuba tiwo kuvuga basi kandi no kubyamo yeshame tiwo kuzibire binya bitakutahamukana mbwene okukura ne choncho chukurgo warha society semero kuhereza abantu abebitinisa. Don't allow abantu abakuzomulaini under whatever circumstances. Arukanda bakura okashanga babini ho taito zawo omuntu yakura kano mwahuri yakura kano faza yakura kano sheka utichirizo muto chikwetaga ngo bachikwegese mino nimini hindi turiyo kunturiyo turiyo murai nareba garwe vrana kando chiko lolwe kanisa kuyibuza imwe abakikibire kanisa. Why do you allow wale benyi mukara Reverend okenda ngo banzorye before Reverend manya Reverend akaho kani kana kigambira wa konka ni nyegesa tumukwata umukura muntu remera hamero moyi tugiremera kushanga kutubantu bashumuze tumukura kwa kwata hatoshanga twaguma onka hamero muntu wegisa ntabwo echo abantu abongwe ombanka don't allow them kuzomulaini mutaka bayamba kubaza barakuza omulaini mureke ngo mwabayamba baguma numbaherezo buyami assist them yana temba bas no fear what bayitoku basa kukura otakunda abantu bakuru ikine kirambo iwe ryo nandeba takakize myaka nkaga n'etano tokubasa kukora otakunda abantu bakuru turangana nakoreba yugukore wiri bicu wirwaga boyine cyo takakize cyo myaka yone waho nabwo murebere abantu ruhanga bahire obukuru assist them hold mkwata mkono bandu yana shumo mbasi mkwata mkono wamushanga omwirwaro nobora abiru nakaremba muretari omjoto mnono no gumurete ni imwe ba doctor timo ba doctor why do you allow abantu bakuzala ine koka kanda rakwana ragurra abagursu bonga ka professor mtako hatu umwe no gura index bwako wona ragurra abantu orwede abakuru bonga abinji kukaro ukore mkando guyakira hogo natuma umuntazire munanye ndache kutunga sente za ezeza government zbakweze mtware biraza hamburka nasi hamburka ngo ndizire mtware biri so oreba ngo echoncho na twenda kubegesa manyara ho mwabanta bakuzireti amuntu nakora abantu ba mu Rwanda uhora buri umuntu wena namwenda why abako bukuru bwebona akabutwara yakuza abantu yarebera abantu yabakunda
tiyabakoma tiyabita tiyabinaza umuntu bukuriye yona iba kumushangana nabamushashura byo kuri mu hoteli nabamushashura ya tickets nabashashura bills zirwaro buri muntu wena kabana aiming ari yecho wantungaje yes nukwenko bereba iwe no bereba okumbereba yaba ni kukibo oyinembogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete kase tuyiroko nkagwatagara nuko akajiba kwata Robert aza kudutwara ugiteka yo munanko Yesu biki kana nimwe muno yo kubaga hati MTN